E ku blay step yepi waroh ki pralog ki wasnyaw suk uya ap ye ki kubor wa Phylla ha uni u channel. Tenne kasngi ki kubor wa kwa open snyaw chapi to ki kubor wa Phylla ka Jylla Uttarakhand hadu kate hadien wa wanmi sendet ubru uwada yap la ar phau so snem wada dep. Te chwa wos dangi cheki kubor lada mpudep pi u subscribe ya uni u channel. Snyaw bha ye subscribe day makna tang khnang wa yo pten cho phi yo ye ki kubor wa thamme. Te tons dangi cheki kubor klem pen snem de. Uram Singh Mehra uwa da dap la le phau pras nem irta kam wa man katte to dang khat so snem mi eu hei por wa wir sendet uma yong o uwa tip pertuit kam u Madho Singh Mehra uwa da wir la ar phau so snem wada dep. Da ong Uram Singh Mehra wada Phylla ki hadu kate ye wada jia waroh ye we mem kantin de ki dewi dang was dang mye ki umudur we mem usnyaw ngat ki tangwa hadien wan dangat ki ye wa ong o mto wada pher idur idar o nadong chadong tangwa mem usnyaw ngat ki wadang im o we iwam ye hi uman le nadu wawan biang uni ubru uwa da dap lanyaw phau ars nem irta kam waman katte kiwa hayung hasem yong o kiwa yachong yasa ha kachnong janoli harani khet Kierna State Highway kawahap hapo ka Almora District Uttarakhand dang em baki hei Phylla hei khrngyet we hei ting kiwa hayung hasem yong o da yang kia o lachi phaus nem tam we da pendep niam pendep rukom kia o kam uwada yap hadien wada ong upris wada yap o kamte da to ule yewa em kam hei wo pendep niam pendep rukom kiwa hayung hasem yong uni ubru darai ki wo penman da kanam karan ceremony to kawajo penman ki hawa pertuj ya ki khonbo wadangkha namo kachat lane kani kanam karan ceremony to kawajo penman ki hadien khat arsngi wadakha ya ikhonbo kamwa da wan biang u Madho Singh Mehra kam ubru wathame uwa da dep penbana ki kam uwa da yap la ar phau so snem wada dep heiwa da wan psia biang o hayung kam ubru thame ne dangkha kam waman katte dachna kiya o da katrep namo katen chabar yong kani kachnong heiwa hap o wo chong wo sa hapo ite itrep wachna kiya o hado wadep le ya kate kanam karan ceremony namo hado wadep le ya kachat lane ne hado wadep baptis kiya o hanla uni ubru mkwa o ukhana ya kiwa hayung hasem yong o waroh ye wada jia ya o ha ki ar phau so snem wada dep tangwa kiwa hayung hasem yong o da ongki ya ki bru waroh wamto open wit nekli ya o iwam em kam neiliang Uram Singh wan da ong o wakarpad o ya waroh ki bru wamto open auri nepen wit ki ya umayong o da ong cho o wadaw ya kalam wan i mendato ipor ne mendapo ipor tenne ga step do kini don hi kwa open snyaw chapi te e ku blay ye pi waro snyaw bha ye subscribe yo ni channel khnang wa yo pten cho phi yo ye ki kubor wa Phylla te ku blay chibon sngi wasuk wa comment ye pi waro